M23 yaburiye Burundi bukomeje kwifatanya na FDLR kuyirwanya. Umuyobozi w'umutwe wa M23 ku rwego rwa politiki Bertrand Bisimwa yaburiye ingabo z'u Burundi ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko zikwiriye gutaha buvana bwangu. Azibutsa ko iyo abantu barwanira uburenganzira bwabo nta kintu na kimwe cyo guhomba baba bafite. Ibi yabigarutseho mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru ku cyumweru mu mujyi wa Goma, cyagarutse ku ishusho rusange y'ibice M23 imaze gufata kuva urugamba rwo guharanira uburenganzira bwayo washyirwamo imbaraga. M23 ikaba igenzura ibice bikomeye bya Kivu y'Amajyaruguru birimo umujyi wa Goma n'izindi nkengero zawo, zikaba zinagenzura umujyi wa Bukavu muri Kivu y'Amajyepfo. Ku rundi ruhande, ingabo z'u Burundi zikomeje kurwana ku ruhande rwa leta ya Kongo mu bice bya Uvira. Bertrand Bisimwa yavuze ko nta mishyikirano M23 ifitanye n'igihugu cy'u Burundi, kuko ari igihugu kirwanya uyu mutwe ndetse ko icyo gisirikare kifatanya n'umutwe wa FDLR. Yagize ati, hari abarwanyi benshi ba FDLR hafi y'umupaka, aho bari kwisuganya ngo badutere. Aho niho ibitero bituruka. Igisirikare cyabo cy'u Burundi kinjira mu bice byacu kikica abaturage. Bisimwa yavuze ko ubutasi bwa FARDC buri gukorera cyane mu duce twa Uvira, hanyuma bugatanga amakuru ku ngabo zikoresha drone zikarasa mu bice birimo abaturage. Yagize ati, dutekereza ko ubwo intambara izaba irangiye ingabo z'u Burundi zizasubira ku butaka bwazo. Nta kibazo dufitanye n'Abarundi, ni abavandimwe bacu. Abayobozi babo bari gukoresha igisirikare mu kwica abasivile b'Abanyekongo. Ntitwashyigikira bene iyo guverinoma. Icyo tubasaba ni ukuva ku butaka bwacu, kuko amahirwe amwe dufite ni ukwicarana na guverinoma ya Kongo tukaganira, tugashaka igisubizo. Nk'uko ingabo za SADC zatashye, nabo bakwiriye kubigenza batyo bagasubira mu Burundi. Bertrand Bisimwa yavuze ko nta nyungu M23 ifite mu Burundi. Yagize ati, Uburundi bukwiye kwita ku bibazo byabwo butohereje abasirikare kwica abasivile. Yavuze ko mbere y'uko Burundi bwinjira mu ntambara yahuye na perezida wabwo Evariste Ndayishimiye, amusobanurira uko ibintu bimeze. Icyo gihe ngo Ndayishimiye yabwiye Bertrand Bisimwa ko intambara M23 imeze nk'iyo CNDD-FDD yanyuzemo. Yavuze ko ari akarengane katumye afata intwaro. Hanyuma ni ukubera iki ari gukora ibyo yigeze kurwanya? U Burundi, mu Rwanda na Uganda hose bagiye ku butegetsi nyuma y'igihe bahezwa. Barwanyije akarengane baratsinda. Museveni ubwe ari Kinshasa yigeze kuvuga ko we na Kagame bagiye ku butegetsi nyuma yo kurwanya ihezwa. Yatanze umuburo avuga ko icyo gihe abahejwe uyu munsi bashobora kuguhirika ejo. Ubwo nibwo butumwa duha Kinshasa. Iyo abantu bahejwe ntacyo guhomba baba bafite, barwana nta kwitangira kugira ngo babashe kubaho. Ibyo nibyo turi gukora. Hashize iminsi mu misozi ya Uvira hari imirwano ikomeye hagati ya M23 n'ingabo za leta zifatanyije n'u Burundi, FDLR ndetse na Wazalendo. Ni imirwano yabereye mu bice bya Rugezi muri teritwari ya Fizi muri Kivu y'Amajyepfo n'ahandi. Bertrand Bisimwa yatanze uyu muburo mu gihe perezida w'u Burundi yagiriye uruzinduko i Kinshasa agahura na mugenzi we wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi.